abusia for ene adofo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so breaking news ene de ababeto yapno so enam de besom ahwefo ene etifo na ene de abranti we bia ne din de Richard achese ene de Ghana for Tr0ubIe ya Mama Charlotte Osei ena ebiem susu Ghanaian actress Amoah abebrese ena ebiem susu yenua bema eyeke wodi womo nyina ede womo ano egu ne so achese womo etwen abrantie Richard Amoah ewo aboso na den ena abrantie ya enunti amadodo na ede womo ano esi ne so talented kid abaya achese ni din ede DJ Swish abaya no said the new no abaya no abone homoden ewo enyoma bebre emu na eno na chese wakwa kwatwa ne nice haircut bi eno nti wo twa emfonyi no de kokoto ni Instagram page so na chese wono de ni gie on de oni se zakakoye celebrating kwa de bibia ni awoya no de abeto de nkrofo be comment nice look ne ho kroniba na no na top fan of abaya yi Richard Amoah ekokotro ewo comment section ho SM after chop this kidi na eno ana chese ama Mama Charlotte Osei eni eba ho a wono nso so ebetro ewo ensemu esedebi abaya we eni abrante we ni kwase eja no ema ne kan nsem we sa eja no tradada ede eto ehonom na enoma bi se chese akono bone na asore ewo abrante no so wonhwem na wonpe ne ho aduro bi enye na mamunim se Amoah abebrese ede mmebe twemu councilor Lutrot ebebeka ensem bi ede efa victim of sexual harassment womo harass woman na say ye rape womo say womo feel and say obo ha ye rape no kran no or ye okay or enjoy ye nua baby gina ho ka say counselor wonim de wo kan ho konibent wonya hu that post ya pep then I just say a trigger na was there bio we de enye ade a wo say ye no fedi agona say na Mama Charlotte Osei o take it to no ni page so wo kokotro ye o say Dear Mr. Richard Amoah, please take note that chopping a child is a criminal act. It is not a joke and it is morally comprehensible. Get treatment quickly. We ene Mama Charlotte Osei nen samo di etu edwa. Nanso nkasa yenua ba Amoah abrebrese edie. Ono de mamu nim se ba no brofu twi de obetwe ne tenten de ato no no kotro no so ni Facebook page so SM. This guy called Richard Amoah and he feels justified in writing on the internet that he will rape a child. DJ Swish, rape because a child cannot consent the sex with an adult. This disgusting man and people like this are in society. I speak with families of defiled children and there is nothing funny about this. This is very abhorrent. We enen someone wode etu eja na no na odi so eba abontia wono so ba bekasa ede afa ehom wode nsem etu eja wo kire mu sem sa abrantia Richard Amoah yi obi biara wonim ne identity baby a wo baby a wote owo na ni chese ne telephone number ne ho nkoniba wono so ede ne number odi di ne number etu eja se nipa no emfre no ewo som na wono obeda hye sa nipa no 2000 Ghana cedi as a gift so wotimi edi se djuma no ede Emmanuel a chese dodo na esu se abrantie no ne nkasa ya wo kan ye no boni ekwan so enti na ehu behia se ebehwehwe no na ya che no obetime di abaya ne boni ewosum ase na ne ebinom se ada bio freedom of speech we wa kan na no nkire se wa ye enti we ni kwan se ye so ya na etwi nsemu twan nsemu bi se ene ye den ye di eso na se nkofo nya scam na buso a omfa nkohwe enyanka ene ewusia na omunya se wo mode wo mani anase wo mo se wo musika ewo ensem bi esei ehun na ebusuafo ye everyone ye bo ede era isi akache ene day electoral commission Ghana ede abatu eja ese on the 1st of October or new or set a date said the ebeya enkrofo fofra one more edi 18 ni ebio one moment me antra one more edi embra chese wode akonya no eto ho no set date for second voters registration exercise I best start on the 1st of October na Ghana for bi no mo ese no kwan so anu because enkrofo dia MPP mu enyina no na MP before na ye kana na enti wa ya
ne kwan so na no na binom so say there be we hu enye ye sika seye eba ne sen na wutimi ba bonten ebe ka say ni ene wo seti say aden muka say Ghana ye taxpayers money ne ye ni ade papa bi de eye anam enti dodo na etwe eye ye maame ye Jane Mensa wo abo so say eye sika seye na opese won say eye Ghana sika na say dwumade no hwe na wontimi nya mfitiase poni na wo ye eye mistakes bebree na wie ye de eden na beba wan hwe krampo na da aboto no bewie no kunimdie da no krampo no de wo so wo de ye abotre no ema no atwa no akoda ne no de ama obi foforo all because of eye ne petty mistakes into one fan na de engu wonom te say easy na won pe obi foforo wo mo hwe obetimi aye adwuma no say ne ombekwa kofa afarijan biem ana so ombekwa kofa eye Charlotte say ya no wo mo gidi say ebetimi aye na wo mamu say eye Jemensa de enya de say obetimi edi dwuma no ama no aye krojen say de ese na efata ebusuafo wo hwe eye abrantie eye Richard Amoah nensema wo twere na wo mini ana se eye agrobi na wodim na se de ebinom ka se eni kwan se jeja no ye hwehwe na kira kwan ne nche no eye ne kwan so a eno no na ebiom susu isi nhwehwe ya wode agu akwam a wo ma second chance ama eye voters register no susu no edan na obetimi aka de afa ho for de nche ebra Tr0ubIe comment section ebiom like videos na share obetimi so follow ye we IG page @Tr0ubIe_ midi de akuya sikapa da sene ye besane share. Too much GH. We need to go to Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Me dey the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come money share too much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye Amoah fire. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.